egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Omwanchu muliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira Chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda Nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu bw'omu Gusii. Ndizi TV Obwansu bw'omu Gusii. Chinsa ni komichi ya bono margobo moncho murgirenga kene gukwaligania SMS ya mangana maya nyaro kumanyigati ya lyatogana to kwaliganira nemono mabaliki baito bagendrete ko yasangire ko ruchinkongo chonsi ime na isiko yorgongo hrogusi litukeriga bono lya Jumamosi tariki 24 omutinyo kabiro mwaka bwikiri bubere na 24 na mange hagendrete okolekana anemono igoro yogotegwana ase University ya Nyamira egochikobekwa ngati ngane tonye togolito ana Chinsa chigabono chia bono marogoba abagati araganda tokolekana ingamo no kokoboko umuraiwe kyama kyaudi emrera murodinga asoko chikurige kero kiriye kyobunya kerobo asomo buli bwe Chinsa South East Africa EU engana bagotoko chikumulekera ase emargoba haya bono gendra gotobwatia weterense mili mtandao nsembeli ya Facebook na bagoto nyorobuna Ndizi TV News Digital na bagense mili ya YouTube na bagoto nyorobuna Ndizi TV News onyara konyora yomunda mange goteba se website yetu na www.ndizitv.net onyara konyora emerobelio yeito yonso litokubwatira nere wetera asumuno boimanyererio igakoro kwa Lydiah Mose ekero kalipatira ndira mukira akone kitibi chamnelio gicha wikira senchira yobo ikirano litira nenchinkoro kwa Vincent Onyancha. Na kunyachaka Chinsa Ikomi senchira yobwengene libuno omonogalibwe bunge ya kaunti ya Nyamira ina kwokero ni geso kirego nyara gukwana igoro yogo taiwa na kogendrete me ya kaunti ya Nyamira ko bwata kanasa university bwente kobekwa ase kaunti ya Maiga ya bwata nyamo na barai akurwa ase kaunti ya Nyamira korokana kungusana gotekero koigwana ase university yobwendrete kobekwa kolengana neno kwokero yorumunya osole omonogalibwe bunge ya kaunti ni gate birubuna onya bwata na baigona barai kurwa ase kaunti ya Nyamira bago chigosinywa gochora ase university bwente kobekwa ye kaunti ya Nyamira nige bunge litukule Jumaine ra chikoisaranse kwa nenganeyo nabayigo chikorwa nagoeti ase university imeye kaunti ya Nyamira ebwene tukobekwa nigo chinga kecha rokana komo chigati ya bunge ase kaunti ya Nyamira ko bwatira namo no senator amuno women rep awaga tebekana buna bwatu aletege karase kaunti ya Mombasa konyargo kwa nenganeyo ase kolinda batara bali chibuligi yako bwatakana ase university imeye kaunti ya Nyamira ebwene tukobekwa okero gukona kura somo jigo mwa matanga litukolego imeye kaunti ya Nyamira niga singerego ya una bono aba MCA na ubago chigoetia kaji university wenda kobeko imeye county ya Nyamira amangane siasa kero morai oakeire chikura aliya sete belimu achiete chibalo tisano nemo
kero montega asia ne likiro ekero toko boli likondo ayeboli omurayo asega asiri kwa mwakirete kurachi ogokorera nkonye korali edina lili swali lyokoko boli ekiagera abana siasa n'abakora cyana abero umwana siasa rero kerigeta yo kobera buya ekerekebe kelima ambiende kereki yasole isoli gwakira igolenda abantu baminto muliyereri ekaro kiyeli kiko na kurwana geti umuntu okomiango obonyansi ngo mokagete ese ni nwa abantu igolende nje nabonta etenga tigo molembobe Nyamira yetu niyo minto nate banga molembe tuyi nje bunama yeto molembe nole azebunge yetu abayishimiwa banga kora balegasi yabo buya egento gyoka tubugate ekemo umuheshimiwa Steve Mosani one kere Nyamira bono yo na indenta ete goteba through history ekero hair strip ya lego chago se airport abekire ekaragwebe kiende Abanyamira tugaja tuganse sege tugateba tigeche sironga tugaika sironga tugateba tigere bobono tuwanjire bosonge gacha ngore gatumeka kisegi kiri cheito ekararanse ekaira airport gose air strip nyangusu tukaurwa Abanyamira tukamisi gento kelitwale konyona obo president yemetinyene yaelire wetere PS yaye department of education bagatebanga Nyamira tigana intu tonze kona koleruga korumaega na Kisii University tonyole University Nyamira yaita ekini uchumi yaito abayishimiwa mukagenda Mombasa no mugavana no women rep ne senate karamwaru Mombasa kero muchumba akabwata aganza kolera constituency yaye eke mwa chiete koli Mombasa nkieke go mwato tenga imwa taite university yabe toba bugati buna barayi baito tekina kinko boli kero muchumba ocha olera kero muchumbe asigete ono abantu baminto banyamire ntobwato bokongu boborayi naende tinta etinga indereri buna baminto bateba nkolu stole university ye matuka ataraenda mutu nchente neina anabate eserikali enene yamanyira Abanyamira etogocha tuanza korwana mangano bonyomba otosete iri university tuhansire korwana onyo muchumbe go korwana umugaba na arwana esenete ruwanire nyomba umugumani yaro umugumene rwanire nyomba university ene mbego rotochi konyaga cha Abanyamira baito bacha gosomo abantu baminto ebunge yaito county assembly na endenta ate okwana ntabugati obuwa nko batoro mwerekeo otabugati sababu yende yonsi yobo nyomba asoiboire ase university bwende ko bakohicha tonyole university yaito Nyamira unatowa so achuma ine erega asi abayishimiwa abuna mubarocha eli yogiri bakuba ne eli yokoletero mu Nyamira amagendero igolende na bonta ete tobugaterane abayishimiwa tokonya Abanyamira baito ento kyomo elio umugaba noito nere nantomerero ngoli ayegaiga nabande mbana kobwa najigoteba ngulyo kona gusumbwa Abanyamira ni mwake mebulera abande baganza kolera lakini wana tingoja ko bake mebulera lakini nimba kolere batisa ya majambo le kala kinga kichindo ngechirai na gotigana yumoncho murigari abwatani kurwa sensemeli ya ODM ni gobarokane ko koboko kiandege Ikomi ase omuraiwe kyame ki ODM rera morodinga so chikoligie kerwo kyobonya kirobo aso mu Chinsa go Africa Union AU obono bogo chikokolekana bwango iga kolengana abwatani abuni go batebiri bune nchere mo ya rera morodinga kunyara gotingya amangana rengete siasa no manyibwaye asensemeli ya siasa nigo chinga kie chibate bire buna no nyerera morodinga go chikubwetera ni sensemo ya AU nigo chinga kie chibago chikane kibuna mbagenda regosire mirobiryo kurwa somo boli wa Kenya kwanza ani sose mirobiryo kurwa somo boli wa ODM unenchere mu yokunyara gwikirania magendero omaseneta wa county ya Nyamira Kongo mogene ni gata birabuna onyerera ka uchikwebuatirania senseme yo ya AU igoni go bagochia kurigereria na kibaranya regosire ensemo ya ODM na gote una mbali guchigitebera ne mirobiryo yonsi goiti wane serikali asate bera chikubwata chimbaratero chayo muraiwe kyama kya ODM rera morodinga asokonyera kwamererio bokorri boterio buronge kurwa senseme ya serikali. We are looking for Pan-Africanists in the leadership of this Africa. We are looking at people who are going to unite us as Africans, not as Kalejins or Kikuyus or Luos. We are looking at people who will think big of intercontinental relations. Otherwise, we will just be thinking small. Hata kama mheshimiwa Raila Odinga anaenda kule AU haimaanishi kwamba sasa sheria yoyote mbaya itakuja ipite.
Sio Kongo mgeni nimebaki nyuma. Waswahili wanasema usikubali ile msemo inasema ati paka akitoka fanya utawala. Kama Raila alikuwa paka mkubwa, hata mimi ni paka muka. Na chinga kie chia bara ikurwa sarongo rwa North Eastern boigoni go beso kiria so kwane nganejo ane mono aso gosira umuraiwe kya makeodi emrera murodinga hase okoligie krokelia kyobomo bwe Chinsa chinga kie chibono omono galibwe bunge Moses Masika wetangura ni gata biruna ine nchire mu yokunyarago kinyobo korri bwa yensemeli ya ODM amone Chinsa mo chinde adene duale bo ngati ya bara ikurwa sarongo rwa North Eastern ba iroko boko asumuraiwe kya makeodi emma asoko chikolige krokyo bunyakirobo asomo buliwe Chinsa. This is the turn for Kenya. Na hiyo kazi tutamuunga mkono kikamilifu kwa sababu si yake ni ya Kenya. And is going to be Kenya's candidate and we shall support him unequivocally and unconditionally to go and become the chairman of the African Union. Tumeamua kauli moja kama Mkenya wetu, mzee wetu ambaye is overqualified ametafuta kazi hiyo. Sisi kama serikali, sisi kama Wakenya tuna jukumu moja ya kumsaidia huyo mzee. Na umurai obwe kiama kiri kia wali pastivini Kalonzo Musyoka ni gochinga kie chibona abereka we soke na kunyara gukonera ane mono chinchira chirachi kuligiririgwa aso kunyara wikirania amagendro ane mono aiga asense ya Kenya ane mono aso kunyara gotogia ogwe etigwa na wigo kaigwa koboko ogwe oroboti rono babwatoka wa national dialogue kolengana no kugania wense moja bo kolengana Kalonzo Musyoka ni gatebiruna egento baligeti no gotwara oboikirano ane mono tu third gender rule iyo banate bire gwenete kuligirwa ningana boigo babete bakumureke mona soro boti robore ko iwe kamati y'abantu 10 eya bete ke gochorna kunyara kuligiringana iyo yari korawa no murewe kya makoyi pastivini Kalonzo Musyoka nigo chinga kichibono omurai na boigo ora omaseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna abereka wesok na kota wate abuna nsemo ya ODM turi kwamereria obokoreri anebwe serikali kolende nigo wate biruna no gotaigwana okukwarorokane kurwa sensemeli ya Kenya kwanza kubatikana gati ya baseneta boigo nigo bataraiti ngane takera ne mona sokuru gwiche besa goche serikali chichi county asogote abuna ODM ni gya kone kibuna imirobiri ya serikali ngokorwera senchira ewenerete. You know, I've just come to the National Dialogue Committee and I want to thank your members. Naona mlipitisha jana your report, and one of the things we are dealing with is how do you deal with this issue of gender balance, 2/3 gender. The problem is not us. Tell Waiguru to speak to her senator. Kwa sababu senator wako huyu Kavindu last time wakati ambapo CRA ili propose ya kwamba counties zipewe 407 billion, Kavindu alipigia 407 billion. Senator wa Waiguru alisema yeye anatosheka na 395. Mimi kama Sifuna nilipiga 407. Saa hii wewe ukiniambia unataka 450 kwa ajili ya watu wa Machakos, you can trust Sifuna will vote for 450. Na abaraiba se abantu babere ni gubaroka nego siruguma bwabo na gokwa Chinsa chiriche county ya Kirinyaga kubwatikana no kwanye kirwane liroba asense ya kirobale kuri maime mberesi asense mejo nigo chinga kichigati amenye kurase county ya Kirinyaga baroka ne komo serikali ya county asokutumeka basaya senchire tebwenderete libagali yo gutumeka ebire gitai bwente gokunya na korusie ubi aseme mberesi gendrete gokunywa asense mejo ya county ya Kirinyaga na obo abantu babere ni gobanye kuri liroba kirobale ngabantu batatu asokulindo monto yo mabaka okonywa nemibere yababera abuni gakira se nyagetari enkendu ya Kerugoya iyo gotoka se county yo ya Kirinyaga. Onyerera kazuri sana na tukapimiwa mahali kila mtu alikuwa anafanya kazi. After tumechimba ndo hiyo kitu hiyo corrugation ya huko chini kambomoka. Musa ina anaweza kuja kufanya kazi huku bila vitu vifaa za kazi. Ati watoto ndio wanaambiwa waingie chini kwa mchanga wachimbue mchanga. Huku kaunti hakuna turakita ya kuchimbua hiyo mitaro. Saa hii watu wamekufa ndio wanaleta maragita ya kuchimbua. Wameleta maragita ya kufanya nini saa hizi? Walikuwa watatu lakini mmoja aliweza kuokolewa. Serikali ningeomba tu wakuwe waangalifu sana hata kama ni kazi walikuwa wamepea vijana wangekuwa wameleta kama hayo matinga yenye wameleta saa hizi wakati hilo janga limetokea. Juu kama kungelikuwa na machini hao wanaume wangesaidika. It's unfortunate that an accident has happened this afternoon where some people were buried by some loose soil. Unfortunately, we tried to act very fast
and our response was fairly swift. We managed to save 2 people. Na gotika na ibono mwancho mulini nibona gati amenye kurase county ya Kericho ni gobaroka ni kwe murunga ngo cyaza serikali anamona soko nyara gotige enyomba ebekira soko nyara gotumeko konyanya cyombe go sesilota house imeya county ya Kericho kuri umwaka w'ikiri 2014 wekaraboniga etanya gotumeko kolengana amenye abuni go batebire buna enenchereye moyo kwene mage county ya Kericho asabona batebire nyombe ni go yatumekete chi milioni 10 ya mukwagachwa asikondetanya gotumeka na kwa serikali kumukige tambukira ko nyombe hiyo ilibanyara gukini uchumi imeya kaunti ya Kericho. Tunaambiwa kwamba eti NEMA haikuruhusu kwa sababu ya dip, na venye ilijengwa mbeleni hawakufanya feasibility study ndio ascertain kwamba what are the other resources ama structures yenye haingefaa ijengewa hapa. So it means that hii imekuwa waste for all the years na haijatumika. Ile HFCO nuko sasa kwa market tuko inanuka, na tuna demand kwamba hii kitu ifanyiwe. Tunahitaji ACC wa recall the contractor, alafu waangalie ni nini iliendelea baka pesa imepotea na itumiki. There was no public participation done in this particular slaughterhouse. That is why now there is a change of goalpost whereby the county government now officials are now trying to talk about the dip which is next to the slaughterhouse. So this one you cannot actually, this is a siponing arena whereby you want to sipon. Mwichumu likibono wikirabu nonko ya kiro musumali mangana majia asenchira yobwenge Chinsa Ikomi chebono marago banku wakirambiya munaso konyara gochora na gotengera Ndizi TV obwansu bo Mose koragense mayabono marago wana waisatu chabo tukono chukomera na Frida karibo anyara gokumanya yo mananda mange hasenchira yeli bona ko yasansa murana bunabalike baito bagandira teko yasangire ko ruchingo chonsi imene isiko yorogongo ro Gusii na butambe nsembele mitandao Facebook na boigo na YouTube ragotana na Ndizi TV News kulinda sensemo ya Facebook na otana na Ndizi TV News the digital website yaito igere www.ndizitv.net elwanyargo bwate merobeli tonse Chinsa mirongebere na nyiruto bwateranera kurwa sumu no bwimanyiryo igakoro kwa Lydiah Mose karokeli no Petronira Mukira ane kichibi chamwe ryo gya wekere asenchire bwane tomirane ngakirera na SMS amangana amanyirito kole juma ine kiyogocha nyargo sangama na ensa ya munaisa to chia botokotwaro bwigiryo byane merobeli yonse ko bwata sebiro bitero bitambe captain number 001 asense miliye chikoso lya muna bageni ko yamo sama na bageni baye ko ikabara asense mejega ye studio twaro bwigiryo bya tumiranenga kile tena nchenkro kwa Vincent Onyancha. Omwanchu